Hello everyone, this is Panom Top with Newer Bible. Hello guys, malam galong. Wala bana wani amka series ay chikona talk. Kui Yecu karaso no anga ka jana ngu. Chikona nen ka pega nyam kana pega rawde. Ken dupten ti Yecu je nyodo jana kop. Wala nen kona te ne ŋuan te jai ga jeno Yecu karaso a kop. Lo chikona nen ga ken gwadang rawde ti o jen che nyod ko duptu ŋuan o a jen kop. Chikona nen ga pada nyamo Yecu karaso a jeramin ngaike ga pege wal min cɔali ko Abraham ka Isaac ka Jacob. Kai chikona go ga pada rawde ka duptu ŋuan de gol chi Yecu je nyodo a kop. Dop ke le chana nen chikona nen o Yecu je jikwa jogono bia badil nga chet ke men ngat ka kop. Ken Yecu kan lana jikwa ra jamo kara. Ndo chaga latkɛ o yen bia dil pal ka chioda. So dua ban ni den da kona nena wale ke kuiko Yecu kop. O Yecu che la den o kon pal ka chioda. Chana min chala chana gui ke John chio ka wel ŋuan ka ba wel jok. Chi Yecu jala tsinene la je jikware. Chaga jo eno bia thi jo ka chioda mo jana ba jalat. Ko de kop de point ka gade. Kai jan chio wel ŋuan ka ba bakel. Chi Yecu je nyoda no ajan duop in one nath ka kop ka je. A Yecu ne ajane an duop Kään thok Kään tik. Tala ramawa ka konyal a shibaka. Kalet chio ka ŋuan ka ba wero. Chi Peter jane te kon te liang ka ride. Chaka jogi. Ajane tala kan teekä karada dien. Ka tala chio da dien wi mon me cha kam nath. Bibina dil ken ani chio Yecu karaso. Raja menyu ya kono chio dialen ko kiɛn chet ke menta Muhammad ke Buddha ke dupten ko kiɛn en pal ka ko wi mon. Tele ting ba jaga ke. Me karan kon kana kon ngani Yecu karaso men kula la Gat Kuɔth. A jeramin be kon ngan me gor kon bana ting me dorar be kon jeg. Ka ji Philippi chio garau ka ba bangwan wa ka welkel. Chi jang no pol rai lat ke kui Yecu. A janane jana ka kuja mo chu ko Yecu kap ne gwa den tamial. Ka chu ya kam shud mitene wi shu ne dial. Ko ka shud Yecu be mal diara gong. Ne dial en tamial kana pin ka pin mon. Ka be leb dial la den o Yecu karaso a Kuäär ka kui boya ko en la gwara en tamial. Wana me mal dial cha ro den gong bang. Gong ko den ko pal ke Yecu karaso ko kop chene ka menta gwan. Ka duptu ŋuan te gol chi Yecu charo de nyoda no jen ko de ta ka pege wal. Chi jiju chi ka let ŋuan chi ka nen ti cha la Yecu. Kana roi ni ka te jalat. O roi ni to kana let ti chi ka let de la ran no kop ka ro de la do. Ka kuja mo chu loi den wang chu kana goro bi ke jebuk. Na mo jen duo be nyam. Inda kon nen ka jen pa de me o Yecu jana jogo bena yik pal ke shude. Duo bena den o maren te ke Yecu kana kop a mar mere rode. Ka maren te ka kon dial ka kop. Ka me aji cho wel kel ba janaro de baro. Yecu jala de ŋuan dial cha ka kama a gwar. Ka tala ram ngai gat ana gwan. Ka tala ram ngai gwan ana gat. Kana ram kelen chi gada nogan o ba je nyodje. Lord kel ke te ba ke Yecu wi mon o banan nyodo kop anga ko den ko la gwan ko menen kone ka pege wal ramela roi ke nath rame chi ben ka Adam rame chi ben ka Abraham ke Moses Canadial te te ka pege wal chwal ke je roi ko men ko kon la nga je wal e chwal Yecu ka ku je mon e de wan kan gwan Yecu kan nga je long ka pege wal lo Lord ke me ba ka Gat Kuɔth o ba kon be nyod gwan o anga. So tela duob da dien meda kon ma je ka gwan Yecu enemy si kon ben ke Yecu ke nyam. Ka kuja mo Yecu a jen duob en wana ka kop ke je. So na me duob da dien. Duob dong chi Yecu nyo ka lat ko ye kop
la de nei dia wi mon ba ting modorar ba kan je ke je to mi chiran Yecu cɛŋɛ teletek ka John chio bakel ka ba jan ŋuan ci Yecu ja la de na me ja roi gwar eno nei dial tin cha ganen ka ngaw ke je ta ka tek mi tel pek ka ba ka jelis ka chang guro wa ka luk chio ga waro ka ba da kana ba ŋwan ajana kan la ra je ye ram wo chio la miam na do jana be garana lat miam jang no ko mial kara mo chio gang miam na do ba ja gak miam jang no ko mial Yecu ajentek mi wo kono guic Yecu ye ngi ni jen ye ngi mi gwa me chete wi mon a chia kop nyo kono wo jai kono ko men chalat kana ten ja gor ga kuide nyu kana kono wo Yecu chia ngi mi gwa na jen kara chet ke me ta Muhammad ke me ta Buddha ke me ta nei dia la ko kien de pel le ji kon te wi mon cha da para ke ko jen ajen cha ngwa na dial jara men chang nyal kene pin men te kon ka je to ku ja mo kon na lan na je ni ngi mi gwa jai kon na je do ben jak dien en ban na wale men bi ngi dan ba to ka je ngu mi si ja Yecu lat ke ku Yecu karaso ci ji Kuäär te kon te ngak ke Yecu ko mo ku kon na ta ye te ji Juudh ke je wi mon ji Juudh ta ke da ka do dia la ko kien wi mon te ngak ko kus to wan to gol ji Juudh ŋäth ke na ko ken Dundo me ci ja te la ji Kuäär Yecu ci ke te ci Yecu ka lat ci ken nen kana ta ye chalat choi chop loy dien na me chi ra na jen na me ko me ci ben ka point reng ci me yu cha ra che lat ke ku Yecu ka ta en ci gong ni sha ja lat ke ku da Yecu ke sha ai sho ka baro ka ba wel ŋuan ci sha ja lat trine a jene na je nyal ke nyam te lum jene beruet ka badap ka gan ma dol ma ba shio le chole Emmanuel ci me yu lat kon ka me yu sho kel ka ba janaro dio ka jene Emmanuel lo de no ta kop te kel ka kon so je chup loy me yu Yecu me ki ga da me cha da be ci per yen ga dia la ko kien dungo jen kop point de jen chu ben jen chu ba ta kel ka na lo ci John cha rai che lat ke ku Yecu che nyuɔɔn ruac ni ka tin cha gor ka che la de joy bolong ka John show ka kel ka baskel kana wel ŋuan ci John la tin ne a jana right te wano a kana ni chak ka right te kel ka kop ka right a kop chu right ben la ran ka chu cieŋ re dan mo no chu kop chu ben la ran chu beta kel ka kon George long wan me Yecu a kop a changa na Thomas me la ke ra me tel ngap ka kor ka me cha bod Yecu cha ka nen ka kor je ja de list chu Yecu cɔali Kuäär ka ŋotdɛ ni ro ja ma je ka John show ka jandaro ka bas jandaro de badak ka Titus show ka kel ka bas dio ka ne show ka ro ka ba wel ci Paul che Yecu cɔali kop ela kandan ka dup to ŋwan cha nyo kon wo Yecu kop e changa ni ji kor ni nyam show ka wel ka baskel ci Paul cha rai che lat ke ku Christian ne wale cha wa gwan do ni ji Juudh ke gwan do ni ji Israel cha ka bööth a puar ka chu ka ret ka re bar ka chu ka mit ka jen med ye ka ma ke lo a jen chu ka ma ka pem ye ka jen pem ye bööth ke re dwar ka run de jen ŋuan wa jen pem mo a jen Yecu karaso so ko be dan e ngai ke ji Israel ye ko dien chi ala da den gola ni Yecu karaso ka John show ka die Yecu ji Juudh te kon ne leng ye cha ka jo taran ka ye mi chi kop chie ma nen ke chi jo da ma ling so mi tela ra mi chi kop ma nen ke chi jo da ma ling ka pe ge wal anga me da ne right we palm Sinai me ngun luek dang wel mi kan ko nyal la gwan Yecu ka na ma nen jo ja wana me tara dien ni Yecu ka raso a jene da ne ngun luek ndo gwa ve dan chal ka je right kop a jen lot ka men ku la ku ne ka pe ge wal mi chi kwen ka Isaiah ke Jeremiah ke Ezekiel gwan na tongwan be je go chu right kop ben ka ngak chu right kop ben ke Isaiah chu right kop ben ka ngak me ne so right ye la ba ka ke chi ra da dien gola a jen Yecu ka raso men chwa la right kop ka bong ni bru sa nyo kon wo Yecu kop ke bru cho ka kel ka ba badak wana me right ni kop men ko le la gwan Yecu ngu chi gwan Yecu la da ka ku ga de
ko men lat ko nelle me la wan Yecu dini jana long kama lat ke ne dia cha jala de ne jana ka kwi gade chu kop me la wan Yecu chu we jo gade jana kom Kuäär du lo kop wana me jan kop cho la gade I kop jana te te na me ne chankel so kari u dan wan ai char ko I kop e chiram kel la wine no wala ja nyona kala chari chia kono kop dundo kop chiram kel ko be family ki gol ne jen cherke min ta goran ta wut ken chia ta ken ten ngaje o gatan ba dabre do aramo bi ke chane ke diet ken ajen ta ta ko bono an ta ma gol ko tene ne dang ra ta ken ten la Yecu kana gwan dundo ko gwa be mi amo ba gat ŋuan ba ka dab re do ar ko ti ba chol ni ke jen sure ke lo bi ke chane ka point ko ka gwak tu ŋuan ka bogi buru cha nyo da no Yecu dini jen ka jang nyal ye je ke buru sho ka kel ka bas ŋuan wa ka badak kana ba wel jok cha nyo ba no Yecu dini jen ka Moses ye je ka sho ka jok ke buru ka bas kel wa ka bakel cha nyo ba o dini jen ka bo pa la Israel dial te kon Yecu dini jen ka ne dial ti ko nga ko so re video ndang dio ti chi kon ne ne jo Yecu ajen ko be ta ka pege wal ajen ko den chala ko Abraham ke Isaac ke Jacob latkɛ te cha latkɛ ne ruac ke leti nyuɔɔn tel di wanu ajen ko e dan e pal ka pege wal ajen lord kemele ji Juudh la kana ga ka je ko da kana buk a wale ne tin lo ka je ngo Yecu ye ko jai kana rodin ke te gendo ra mo ko na ko ni je ngi mi go an jen ka ra cha tok Yecu ajen amen cha la de jen duop ke jen tek ajen tok ka tara mo ko ni ke Yecu ka ra de kwi je mo re ruan ti chi kon ne jo Yecu akop de la thank you go chura je me sie le kwi je wale mi chura je me sie no nwa ka me no ku subscribe to my channel Nuer Bible me ne chang do den bana le jek tani mal